Yang panjang, jaget. Makasih ya, kalian udah bikin aku seneng. Oke, makasih. Ada iPhone. Ya, halo. Ini ada kok lagi mana nih? Oh, pantesan liar banget ya. Oke deh, kami anterin pulang ya. Siapa bang? Ini ternyata dia pasien rehab di asrama sebelah. Nah kok boy bang, pantesan sompak otak nih. Nah iya, makanya nih ya kalian jangan coba-coba deh main narkoba. Emang mau nih seperti dia begini? Ih, amit amit dah. Yaudah bang, cepet anterin. Daripada dia ngiler di sini. Hei, empat-empetan Belanda. Ayah tuh rehat narkoboy, bukan rabies. Yaudah ya Betlan, jangan boten lagi. Ya, diaduin papa. Oh, caka. Cong, kalian titip warung dulu ya. Mau nganterin dia pulang nih, bikin malu aja di sini ya. Aku belum bosen, ayah. Udah, ayo deh pulang dah. Bikin pusing di sini. Orang lagi mau jaga warung, pakai main kemari lagi udah. Pakai kemari lagi nih, buat dikandangin aja. Yaudah nih Cang, Ani bantuin beres-beres dah. Yaudah yuk, bisa mare juga ternyata tuh kuali bakso ya. Yaudah yuk.